u tom trenutku od ta grupa specijalaca počela je da baca suzavac u našem pravcu. Dakle, suzavac nije bačen na grupu novinara u ulici Stanka. Znači, suzavac nije bačen na grupu novinara. Dakle, suzavac nije bačen na grupu novinara u ulici Stanka. Znači, suzavac nije bačen na grupu novinara. Suzavac nije bačen na grupu novinara. Ajde! Da li je policija morala baš tako da reaguje i da baci suzavac u pravcu novinara? Dakle, mi smo svi imali ove prsluke.